FM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. May tangalakay iti pidig Ilocos Norte iti pagtamdan gapo iti panikalikagog na anapan nagbotos itay May 12, 2025 ni Lolo Fernando Martin Sr. nga agtawen iti 80 kitadaan ti sakit nga chronic obstructive pulmonary disease kita nga sawen marigatan nga makaangas at gapuna nga naka-oxygen bit-bit ti pamilya ng oxygen tank nga limugan iti kotse takubama dato'y panagbotos 10 minutes sakbay iti panagregay iti polling precinct iti Carlosa Elementary School iti Pidig Idol Bernard ado iti nasdaaw gapat inkalikagom tilakay iti na panagbotos uray kasano trigat na umanges gapo iti medical conditions na chronic obstructive pulmonary disease napagbotos matlaeng ni Lolo Fernando babayan ti pangsistir iti DIs itinakamat nga lugar kahit maragsakan ti pamilya agabaso rin kasi estado na yung kaligawin na pa nagbotos sa sayang kano dati may isang botos na iti kahit nang botos sa kandidato iti Pidig Ilocos Norte Idol Bernard Teguradan uri kasi iti panagbiag uri kasi iti na ano kay iti agbotos at da iti pususan Teguradan pag may paraan pag gusto may paraan pag hindi gusto maraming dahilan Idol Bernard ni Lolo Fernando talagang adot nagbilip king kwa na inaramid na nga na nagbotos ka naka-oxygen tank kaya mo kaya natin lahat Idol Dennis Salipio Tatak Aremen Idol Den, sabay ka kay Batan, sino't imbotos na? Secret na sagrado Idol Bernard nakatap no siguro kat masagid mo tirik na DJ imbotos sa nagiting agundaway ta makita mo ti sitwasyon ni Lolo Amo, dagitay taga-pidig ni Lolo Fernando, Idol Bernard, sa ragapon ng amudan, sino na tayo inbotos na talaga. Sayang ko na si Kaman, dyan nga tayo marigatan ka umanges, and then, ingka pa nagbotos ti last 10 minutes, bahay, iti nagrigay, iti polling precinct, iti Carlosa Elementary School, Idol Bernard. Yes. So nga, kudos, Ken, Idol Lolo, kasi nga Idol, iti Pidig Ilocos Norte. Speaking of election, adot bimak ng content creator Idol Bernard. Uy ha, hamo mo kay bagbaga nga ni Lawrence Deta awen. Pudote ko na nagdalos ni Met Edigal Mangget. Pagkat nag-red ti bagi, kaya tawag din Lawrence. Aber Lawrence nag-red, kung nagipabam na takuya, ang susong mat ti Basher, inikan ko ti video. Ni apay ka no si ka Lawrence ka nag-red, di bagi na. Anate. Agsungsong batmot gamin ti anak. Ay digiti spam. Hamon ko sumsumbatan digiti bashers kadaanan. Maala na ma-red notice ka no ka Idol Dennis. Sadlang na green and si Mumalam alas 5 green. Makape ka nga red awan may concentrate tag-report idin. Kaya madin aktumak tilubungkon ko na. Natanggit ay pagbit lagayan to ko namon nagdalos ni Meta gabot adto kay Rugit gabot ti election period alapas pasalok ti bukod nga lugar but anyway nalpasin din invoice na May 21 to 25% ko tayo na Idol Bernard Lawrence that good news sa bali pa yung ayuda iti biyang ti social media Idol Dennis Salipio